Kublai fi baro ki paj ba ki baju paj ki baju korshan bat kumdur ki baju kortho ya ka channel ke jongi usang ado porta mata kasi ke jalla ka phak mak chpo Delhi Delhi kan phak mak che Delhi ka daw ka long maka weni ki school jong ka jalla ka menkan higher secondary school kanya kini ya ka nam la adu na ka mentak under 17 boys haka sumber to ka final makanya kon persya ya ka school na po Manipur kini ka school kani ka sin ka basaw kanya kon ya ka super to ka haka snam siak ndai spa kandai kundai kale kon haka under 14 boys tambah kelaram no aka quarter final haka sam ajar khatway kale kon ya ka final jaga super to cup aka under 17 ne kelaram salit no tang shikul aka final nantapat aka sam ajar khatsan kisam lakan tai kala lemi khamat ya ka jalla lemba jong ka school aka under 17 girls tambah kelaram no aka quarter final menta kasgi kalong jingkit bok na kamta jangan ke school bang akhot ngaweru ya baru kipat ba jong ka jalla rasa ni nang kendong ya kershan nginya kit bok kit ruang bak kujur nginya bu ak jing duai na kamta jangan ke school kamta e na kamta ki kena ke bela kai bekin yo e kamat ka shat ke bakhan ke naik na ka jing ma ke jing masa ke ke pun final maka jing job jong ki kamdai ta bakon ra ya ke buram ya ke school rei don ra ru ke buram ke jalla hi bor ko wei tinggal scam bagi kipat ba lembaga ni kan news lembaga ni kan khabar bagi ai lembaga jongi nya comments nya ai ke jingket bok ket wang na kamta ki samla puli lam ta ki khna jong ka school ki badan po Delhi ki bala pengkhaya bah triang banyak kon persya ka school na Manipur na kamta banyu ara ya kan amla adu bahkan long ka buram ya ka jalahi ada atli ki school na kan ka jala ki ora ya kan amla adu aka sub takap ni la ban kan mau ba ka sub bertukap kam de shu tang ka jela kai ka school na po India ada gidan di school kita sabari tu boleh sematalang hakan dia kesub tokop tindak kalian juga school kalau pentip bahkan pedi dekat giant screen dan bahkan live teleka sepak pulau juga school nang kena school samla pulih video samla pulih aku ni kai ni bantai dan bahkan giant screen tu saya sin pak ngakot ngawer pi kipat bang tungi jakit bakir uang nakam ta kemenkan high secondary school bahkan ladu bahkan wan pai syaka jalal jong ke champion jangka Super Cup under 17 boys. Ini kalau ialah kai South Sea syaka national level tu bor ya ka Super Cup nengkong harus nam sejar kendai sepak kendai pandai haka under 14 boys tu ka senam bat kilarem no tang haka quarter final bat hadin kita harus nam ar hajar khatway ka under 17 boys jongka school jongi kalik biang bani mikmat ya ka jala haka international level jong super tu ha New Delhi. Pada hari ni kesenam arah jarkat way ke under 17 boys team kila poin ke final bat kila yo tang ya ke runners up nomor kila rem ha ke final tang siguli. Bat ha kesenam arah jarkat san ke under 17 girls kila lek ban mikmat ya ke jela ha ke under 17 girls. Tadai ha kita kesenam dulu kila rem no tang ha quarter final. Tepat kini kesenam ke pemerintah arajar arpusau ke under 17 boys kila ilek kaiba bat kila poi syaka final bat ngikirmen bahaka ni kesini kinsa yo ban ra no ya so job jingjop ada bagus school jongi kan la ban poi syaka jingjop aga game ka ban selek kai la sib chani tuna kala school hibra koi ni don ke jingkermen kaba rau bagi players jungi kila kai ba ba ni gidaru ke jingkermen bangin menra ya kanam do jingjop hagen ka snam ara cara pusau nawar ba haki jingle kai hulada ki khna jungi kila pau shay ka sab jingle kai joki bat ba kila ile kai ba bat on job du ya ki school ki ba climb haka quarter final bat haka semi final tinggi dot ke jingkermen ka ba krau ba hagen ka kenti ba muntah ki nak school jungi kin dak kai ba bat bukan wanra ya ka nam ya school ya ka district di bohoi jungi bat ya ka jela mekhliahi berkoi all the best final